Area United States of America okugira ekiteekateeko ngu kuryokuza aha planet Mars reka yongera kwetegereza oku planet Mars yahangirwe obu yahangwa embeera y'obwire climate hamwe n'ebirukufa ahiguru ya planet Mars omu atmosphere y'itaka rya planet Mars okurukozirwe rimu birungo ki kandi rikaba rutyo kumara obwire burukwingana ki bakarabira mu kitongole ekya National Aeronautics and Space Administration aba NASA eizooba nkeri ebiro binabyo kwezo kwa muzimbezi rukumo rwenda makumwenda na mukaga bayogosha ekijungirize cyabire kitari mu muntu wena ecyayesirwe Mars Pathfinder bakitishura hari Cape Canaveral mu state ya Florida nekigenderwa cyo kuza kujumbura obutaka omu mwanya obuhangwa ebyempinduka y'obwire birukutwazibwa hamwe no kubyatandikire kutwazibwa ekijungirize eki kikabatwaraho empiya zirukwingana obukikuru igana 75 mu za United States of America wasito mu za Uganda erizooba zingana obuhumbi 656 n'obukikuru 250 omushiringi ya Uganda. Company eya Jet Propulsion Laboratory niyo yakozire ekijungirize eki kikabane kiremera kilo 890 ogisoroho n'amashuta gucyabire kirukuza kunywa kitaka kira planet Mars kirukwiruka speed erukwingana emitwale 2,460 burusha kikaronkingwa ecyombe cya Delta 2 cyayegaranjura hamwanyo go babiri bakitomireho ogwa Erizooba birobe nabyo kwa mushanshu rukumo rwenda cyenda na mushanshu omukora ekijungirize eki Mars Pathfinder bakabagenderire kufitaho teknolojiya yo koreka kuba kubasa kohereza ecyoma aha planet Mars kitari mu muntu wena kandi kikahikaho kikataho ecyoma cha robot kikatakura ubutaka bwa planet Mars kikamanyisa basigara ubutaka bwa planet Earth ensi turukuturaho ebirukufa planet Mars barukwera rekirrangu cyahikayo nekibasa kweshekura hansi kicwanyaguruke bakakozesa parachute irakitwaze empora kikahika butaka bwa planet Mars kandi bagaruka bataho system ya airbags impango munonga kugira ngo kukirayeshekureho kitakacwanyaguruka kureka cyehiringure kusyobukira humure ecyoma robot kikasinzira planet Mars kikagamba nabarya harye jinsi planet Earth eizooba nkeri ebiro binabyo kweze ku 12 Jet muzimbezi rukumo rwenda 96 omugaranda Netanyahu Special Forces.